amafaranga menshi zana miliyoni 5 mu nzu y'Imana kugira ngo iki gikorwa cy'urusengero kigende neza. Noneho Imana nayo gukureho ibyo bibazo, ifata iryo buye riri muri Tanganyika irikure irizamure kandi rishwanyaguze mu izina rya Yesu. Bantu b'abagabo mwanze guhaguruka ngo muvugire Imana, muvugisha ukuri. Murimo gusambana mukaza ku ruhimbi, murimo guheta mukaza ku ruhimbi, murimo gusambanya utwana tudukobwa turi mu makorari yanyu, turi hano mukadusambanya ba president ba korari. Mumenye ko muzahanwa, mumenye ko Imana izabagwa nabi. Ubusambanyi buragwiriye, murimo gukora ibizira, mwabo zubabwira barimo kubatinya, baranga kubabwiza ukuri kugira ngo mwihana, kugira ngo mubahe amafaranga, mubatura amaturo. Ngiye nayo mbaka ako nigwa n'ijambo nzanirwa none ndibwiye, reka mbibabwire nindangiza nsohoke. Ntabwo ibi bintu twakomeza kubyihanganiza. Yes, reka tugushimire cyane we wakoze subscribe ku Makuru TV ndetse namwe mukomeje kugera muri ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku wundi. Wowe ugiye kumva iyi nkuru utameze neza, reka nkubwire ngihangana uraza kumera neza, ndetse nawe utameze neza ujye bikagushimana kuko niyo iba yagutije ubu buzima. Polisi y'u Rwanda yataye muri yombi umuvuga butumwa Emmanuel Bucyanayandi. Uyu Emmanuel akaba yaramaze igihe yigisha ku mbuga nkoranyambaga, agaragara nkaho yigisha yaka abantu amafaranga, cyane cyane ibyamukozeho ni jambo aherutse kuvuga ngo umuntu nagiye kuri banke azane miliyoni hanyuma nawe amusengere Imana imukubire 7. Ibi yabivuze kuri uyu wa 21 ubwo polisi yamutaga muri yombi, ariko avuga yuko we abari kwigisha urugero rw'uko abatekamutwe babigenza. Nyamara polisi yo yacekinga igasanga uyu mugabo amaze igihe kirekire abyigisha ku mbuga nkoranyambaga, bagasanga rero atari kwigisha gusa ahubwo nawe abari umutekamutwe. Uyu mugabo rero akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB, aho bari kugenzura dosiye ye kugira ngo ishikirizwe ubushinjacyaha. Uyu mugabo rero nahamwa n'iki cyaha kiraba ari icyaha cy'ubutekamutwe n'ubwambuzi bushukana yitwaje icyo ari cyo. Uyu mugabo rero akaba ari upasiteri ukurikiranwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Biba yari byo koko yaba ayobya abantu benshi, kuko bigaragara ko yaba yarambuye abantu benshi, kuko ku mbuga nkoranyambaga ni imbuga ikurikirwa n'abantu benshi. Ariko polisi ikaba yaracishije ku rukuta rwa X cyangwa se ku Gihe, ivuga yuko yatawe muri yombi kuri 21 z'ukwa 10 2025, akaba ari kuri sitasiyo ya RIB. Polisi kandi iragumya kugira abantu inama ko bagomba gushishoza, bakajya bareba aba bagabo nimba ari abanyabo, kugira ngo babashire amafaranga yabo. Ariko leta y'u Rwanda cyane cyane polisi ikaba yarahagurukiye abantu nk'aba, ndetse ikaba ivuga ko n'undi wari wese uzabikinisha ko bazajya bamuta muri yombi.